Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No, personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag ng orasyo amin gagayem. Sakbay na, kablaawan da kayo pa'y amin ang supporters da ito ya programa. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaang Arapauluan. Nagmayat tatang. Dito'y programa tayo. Una daytan kaka. Tatang. Ado ti happenings iti kastya panawin. Agraragsak na iti tao. Isa sambutan tayo ba't atin makipagragragsak? Ay, mapantay nga ron iji pagraragsakan tatang. Alya pagraragsakan ti kayat masawan manugang kao. Amo yulatan at ayan ti happy. Sa dinaw, agin di diyam mo kay pelag. Ti ayuyang niragsak. Sa dino kay dayta, ni tatang mo, agin di diyam mo kay pelag. No makunaragsak, ket iti lugar pagraragsakan. Alangan mo at mapantayo iti punerarya, lugar pagsasangitan na dyan. Ha? Abo kaunti bagbagam. Talaga mo't nga mo yung agin ko kunakay pa lang mo. Ay, kwa baraw. Kaya tiyaw, ti babae, tatang. Na. O naimot daytan na salubsod barok. Kaslamot ipapadawat na iti babae. Apay, diyo kayat, no padawatan kayaw. Anya ti padawat mo kinitatang mo, Marben. Ay, makmakan na nang. Siyak ngay. Padawatam ni tatang mo iti makan. Siyak saan? Kaya't kumot aya, ta isapulan kayo mo iti para ka na kayo nanang. Anya nga isapulan. Anya aya day ta makan. Makmakan a tao. Anya. Laglag ka manuga nga talaga. Sikamot alaklakayan. Isurom na ito og ubingam sika. Saan as sika? Ti isuro na iti linuloko. Ha? Napatagtipag nami kinilulit ije bagyaw. Kayat ko nga agnak-nakem ka lakay. Saan ka apa isungsong kini Marben? Adamat nakem ko. Amok matidakas kan saan. Apay nga agpaisungsungak ngay. Sapay lakuma. Agtalik ka kanyak, bakit? Sa nakadakas nga asawa. Sapay lakuma kunak manen.
sa anak nga agtalek iti manugang ta. Iso abilbilinin kan. No sana mapagtalkan ni Marvin ang manugang ta. Sakit mapagtalkanak nga asawa, bakit? Uli teklat ta. Sapay kuma. Nawaya tayo itatatang. Mapan tayo iti ayuyang niraksa. Ay, saan barok? Dakas na ita. Amuklatan a babae manan ti sapulem a kasangaw. Awan mo't kasangaw tayo. Sa rumor tayo Adu, tinapipintas kan sexy ang makasangaw tayo. Sikalatan baraw. Binilin na kan pinangtaan nak ni nanang yaw. Narigatan. Di kay maawis ha? Aguray kay man? Kasting nga rodan datang. Agsyat tayo langan diti balay. Gumatangak itinayima sa pulutan. Pipiyapay na ita. Kayat ko barok. Okay. Solve marodan datang. Tian niya. Solve datan. Tiag sangot datang. Puna datan. Nabarti ka kon barok. Puro siyang datang. Isa mapantayo man nagwasing. Sa dinaw. Ita yan ti makaliw-liwa pagwasingan na. Ngaurela mawat-luwat ti bukot kas kadasaksaga. Nang runa ka na kayo. At watin niyo nagita urat siya. Nagmayat datang. Wala. Sige. Mapantay nga roday. Talaga makaliw-liwa yung may titap. Nagsaya ta dinggin ti musika. Kan nagsaya ta buyain nagiti ang kakalamsat ang babae. Matatang, nagmayat. Nagmayat nga prusan. Ay, sigurado. Kaya tiyo ay ati umapros. Agin didi kayo sa maray. Aman, kaya ito Nang kailangan nun diyo kaya. Ay. Sana ka nang baraw. Ayan na, ayan tiyo maaprosan. Tarong i-account. Agora kayo, sa mga yabak iti sagay sa tayo aliw-liwa. Nandiyan ni Trixie. Payak-payak. May ka dito, italiw-liwam ni Katugakak. Sure. Daras ng around. Daras liw-liwa. Nagumakamuta ng tagpagkal, iti sikat ko. Piso kamot nga rodon ti dakulap ko, iti pagkapagkala ka kwarta. Pabuludan kayo, iti papagkilyo kan ni Trixie tatang. Bayadan yun raw. Sige. Iawat mo kin kuha na, pagkalag pa tinaglamuyot at sikat na. Muday ta agin mamadi kay tupay mo lang. Kayat yung maglagay. Muday ta.
Good boy kamutlaan. Bayat ti kaawan mi kinilulit. Wan bakit? Very, very good boy. Sanak arim-rimwar. Ni kadilaeng Marben ti rimwar. Ay, saan mo tarim-rimwar? Ay, good boy kayo nga rod. Saan kayo arim-rimwar ako nam? Saan kayo nga rod mo't anagulbad? Delikado. Nagmayat niya tatang. Wen nga raw. Nagmayat barok. Kakayatak. Ang na. Di ka tagtagaray tagpalpaliiw ni nanang yaw. Mapantay tumarin ha tatang. Uy. Saan pa'y nga itaa. Basta intun anda kwartak. Mapantayo. Tay libre kayo tatang. Uy. Agtagari ka lang no kaanon tumanayin. Nagmayat anya tatang. Huwag, nagmayat. Apay, Marbeng? Anya tin sursurom kini tatang? Sursuro nga. Anya ti isursurom akalukwan. Andaya. Tapno mom, naglapayag ti daga. Napigsa ti radyo karadap. Ha? Napnapanan nyo kini tatang, bayat ti kaawan mi kininanang. Papanan mi kumangay. Isyak tagdamdamag. Saan nakasumbatan iti saludsud mutlaeng? San kami matarim-rimwar? Ulbod kamat. Ha? Iraman mo pa'y ni tatang nga gulbod. Di uray agdamag ka ni tatang. Kakumplot mo pagdamagak kit din. Dagiti nakakita kada kayo tinangibaga kanyak. Agyaman ka, tadyak pa imbagakin ni nanang. Tano saan, kaasin ni tatang nga apaan na, iraman na kamat. Ha? Tarabitan mo, di naman nakibiyangan nang ibagakin ka. Agyamanak iti kinatarabitab na anang ibaga kanya kitipod no. Tano saan, ulit-ulitem ti kasta nga ramin mo. Ha? Iraman mo pa'y ni tatang iti kinasairom. Unay daytan, jablo. Apay nga ungungtam ni Marben. Laglag ngamin day tatao nanang. Apay aya, anya ti basol na. Bayaan nyo day jayan. Ta pinagsasawak mo tan. Kunak no anya ti basol na. Awan day jayan nanang. Nalpasan. Iswa saan kayo ngagdamag pay. Saan nyo mo tan adamagan pay kin ni Marvin. Sige nga raw ta ituloy kontar aramidag. Sige nanang, ta ituloy ko tagpaliiw. Na, asinaw ti paliiwam. Ay, awan nanang. Ituloy yung latan, tararamidan nyo. Nagmayat na niya tatang. Well, permi nagmayat barok. Mapantayin ton madamdama tatang. Ada ayam manin kwarcam. Adalat ta ka na yun. Sana parikot da ita. Adamot gayam kwartang Marvin. Itay damdamagag, awan ko nam. Itay mangibagbagaak, awan ko nam. Ha? Eh, awan mo't talaga. Anya nga ro dyan nangag kong embagam kinitatang. Nga adda kwartam akanayon. Ah? Sabali lang ti nagdenggam bakit? Ti kunak, ada kuma, kwarta akanayon. Anya?
agkurikor ka man ngamin. Kasjay lang tagpalusot tatang. Naglaing kabarok. Dayjay at itawidan kan tuladan nyo kanyak. Ay, awan Jak kabalan ti kasjay kinasirib mo. Way anyo tatang. Kanayon kayo as seminarin. Tapno lumaing kayo mo't nga agpalusot kanina nang. Bastos ka mo't ana ikamkamang. Ha? Tapay manong nanang. Saan kan nga gindida mo laglag? Lukluk ko makanayon ti asawam, iraman mo pa ay daytoy sumang kalaglag nga asawak. Nangag ko amin na nagsarita nyo. Isu nga oray kasano ti kinasikap mo si Kamarben. Awanag ti denggeken ka. Oray agsina kayo ni ti anak ko. Saan mo't ananang? Pati day ta asawak, surwam pa iti linuluko. Nagawan mo tinabain mo. Agtalaw kan dito pagtangan me. Kat si kamot alaklakayan, sumangka utro kamot. Awan pa'y manaknak mo. Anya. Imbes nga isurum dayta sa iro a manugang mo. Agpasulisog kamot kan kwa na, amapantumapog, iti kalugnakan. No kayat yaw, agtalaw kayon adwa. Dakasan marbay. Makitam, tibunga tinaramid mo, Marvin. Inraman mo pa'y ni tatang ko. Anya nga ita. Isudan, tagririkin ni nanang gapoy ti kinadakas taramid mo. Ay, bakit? Kastoy na dyan. Ay, awanan ti adu pa palawag. Agtalaw kan, satanas. Tapno awanan ti agisaknap iti kinadakas dito'y pagtangan mi. Saan mo't akasta? Bakit? Anya ka tasanan, agtalaw kan. Nasaysayaan. No agtalaw dan adwa kinitatang mo. Tagpadada mo ta sa iraw. Daytoy alalaki tinangigulo kinitatang nanang. Kaya't mat daytoy alakla kayat ti paigulo. Iso pagtalawon ida adwa. Saan mo't bakit? Kasanak. Saan kumot talaga akayat ti kasdeng aramay? Kinuyog ko lang ni Marbain. Nailuyos mo tantirik na. Amom nga ayan ti sulisog dayjay. Sinarek mo kay dain. Saan taon bakit? Uray anyat mapasamak talaga asaan taon. Ang talinaidak latan dito balay. Kasta laeng dayta, tanabisto kayon. Saan mo't ngamin anas sa matalaga ni tatang? Sinuruan laeng daytoy sa irong asawak nanang. Iso, anilaeng Marvin ti pagtalawon ta. Ay, pakawan ang nakmutan na bakit? Tatang, isaritaan nakmutan Laglag. Dakto pa'y may saritaan ti bagbagay. Kanya-kanyang pakaasitan Naglaing kamot ako na mga agpalusag. Di ipakat mo itan. Anya? Anya nga ita, Marvin. Nagaramid kay ti parikotyaw. Sungsong kan tumait. Laglagi pa nga nagbilang adyag pulaw. Alakit no si pupuso dalakit di mo at ngagbalbaliw kakabsat. Mga barwanan kayon, baliwan yon ti mangrugi. Bueno, ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Nagmayat tatang, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, nagiti sumar sa runupay pakasaritaan, amay tampok matlang iti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and Recording Supervision, Giovanni. Isursurat kaniti direksyon, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Dramatics TV YouTube channel.
Unay daytan kaka